Ok, meni se zdaj roke trese, to je bil moj prvi freestyle nastop, pa dobi kakšen aplavz, prosim, lepo, sam palce tukaj, prvi komu vrano pridemo na sam prikaj. Reci pa da upam z nocem, kaj ima reči tribo priljast. Za en, prav vidim tale vdenje, res? Kaj nam boš pokazal? Ne vem, ok. Ja, sodniki, pozor, on ni na listi, dajte ga pisati enega prej. Napaka, lapsus tipkus. Gremo, akcija! Pa nisem mislil to direkt ljubs, no, ampak ok, hej, kaj pa je, a se tukaj pokvarjal, ni, dobro, v redu je, evo ga. Igor piči komar. Tole je zdaj taktika, izbjegava je vatnega na offside, evo ga, to je to. Odlična figura, kako nekako rečem, bravo, Igor Fogna, Zagreb, Hrvaška. Računalnika je zagoval in Igor je sploh ni hotel vrstiti na štartno listo, ampak poglejte, kaj vse bi se dobili. Igor Fogna, Hrvaška, iz Zagreba tukaj, Trapek Lajec, čudovite,